dobrodošli na naš Na pola podcast. Naš današnji gost je Marko Čudić. Marko, dobar dan i dobrodošli. Bolje vas našao, dobar dan. Pripremili smo par pitanja za vas. Rođeni ste u dvojezičnoj srpsko-mađarskoj sredini. Na koji način je to lično iskustvo utjecalo na vaš izbor studija i fokus na srpsko-mađarske kulturne veze? Pa da, moja majka je Mađarica i onda je ona forsirala i hvala joj na tome, sad da ne zvučim kao neki političari, što je, sa njom sam uvek razgovarao na mađarskom. I pošto je nekako majka uvek, pogotovo sinovi su nekako bliži majkama, onda sam ja u stvari, to sam tek kasnije slušajući neke stare kasete, slušajući samog sebe, sam shvatio da sam prvo naučio mađarski. Ima neka naučnica iz Novog Sada, sad više nije među živima, Melanija Mikeš, ona ima dosta tih studija o toj dvojezičnoj deci, pošto to nije retkost. Srpsko-mađarski brakovi nisu bili retkost u SFRJ, nisu ni sad tolike retkost. I ona je izučavala tu decu koja su kao paralelno učila ta dva jezika i ustanovila je da, pošto je mađarski, jeste da nama ovde sad zvuči to kao jedna, kako bi rekao moj brat od tetka, jedna dugačka nerazumljiva reč, ali to nije baš tako zato što on ima dosta logične nastavke, nema recimo rodove, akcenat je jednostavniji zašto uvek na prvom slogu nema kao srpski, tonski, komplikovan akcenat. Onda zapravo deca koje usvajaju paralelno oba jezika prvo usvoje mađarski pa srpski. Sad, naravno, kasnije sam se školovao na srpskom. Išao sam u stvari u mađarsko obdanište i onda kad smo se u mađarskom obdaništu tukli sa Srbima, onda kad sam posle otišao u srpsko odeljenje pa smo se tukli s Mađarima, ništa ne bilo, kao da sam prešao iz Zvezde u Partizan, tako sam se osjećao. Daleko bilo. Vi ste ukratko predstavili ovu disciplinu i njen značaj u srpskom akademskom i kulturnom prostoru danas. Pa disciplina je relativno mlada, ako gledamo istorijski. Tu katedru je osnovao Sava Babić i to u sred rata 1994. Hvala mu svaka čast na tome. On je inače bio poznati prevodilac, neki pisci su postali kultni zahvaljujući njemu, njegovim prevodima, njegovim tumačenjima, na primjer Bela Hambaš, čuveni filozof. I to baš u nekim kriznim vremenima, Hambaš je bio krizeolog i tako. Tako da je, ja mislim da je zadatak hungarologije, kao i svih tih stranojezičkih grupa, pogotovo ovih manjih, jeste da pokušaju da predstave neku književnost koja je, makar bila i ovako blizu, ali ipak relativno nepoznata u odnosu na svoju geografsku blizinu, da ne kažem susedstvo, komšiluk, da se nekako bolje to predstavi našoj. Dakle, mi imamo i neku ulogu, ne znam, mosta, sad ću reći neko najopštiji od svih opštih mesta, ali most između kultura i tako nešto. Most, vežba, most. Koje mađarska dela ili autori, po vašem mišljenju, još uvek nisu dovoljno zastupljeni na srpskom jeziku, a smatrate ih nezaobilaznim? Pa ima dosta imam neki projekat da ih možda jednom prevedem. Naprimer, ima jedna knjiga koja je samo u Hrvatskoj 60. godina prevedena i to nije toliko dobar prevod. Mislim, ne zato što je hrvatski, nego zašto nije dobar prevod. Škola na granici, Geze Otlika. To je nešto između omladinskog, ovde su svi govorili o dečacima Pavle ulice, pa ovo je onako malo tvrđa varijanta dečaka Pavle ulice i ovo nije samo za omladinu, nego je onako knjiga i za sve uzraste. Govori o odrastanju u vojnoj školi u fašističkoj Mađarskoj. Odnosno više osetljivih ljudi koji će kasnije postati umetnici. I onda iz različitih uglova pokušavaju da se sete svojih tih formativnih godina, tipa od 12. do 15. kad su odrastali u toj, onako baš, to bi se danas zvalo bullying ili već kako, školi, da. Kao dobitnik nagrade Miloš Mađurić za prevod proze, koja je vaša strategija pri prevođenju dela poznatih po izuzetno dugim i složenim rečenicama? Strategija je to da zapravo nema strategije dok se ne uđe u delo, jer čovek je uvek, upreko svim teorijama, svim palamuđevinama, svih mudraca ovog sveta, ti se uvek nalaziš pred belim ekranom svog laptopa, nekada pred belim papirom i tako dalje. I onda dok ne prevedeš prvih 4-5 strana, ti u stvari nisi svesna da li si pogodila pravi ton, da li si našao ključ za to. I zato, recimo, prvih 5 do 10 strana uvek kao obsesivno pregledam 100 puta da bih video da li je to to. I onda kad malo uđem, onda više ne moram baš toliko puta, onda je dovoljno 3-4 puta pregledati. To je strategija. I za kraj, koji savjet biste dali mladim ljudima koji razmišljaju o studiranju jezika, prevođenju ili bavljenju kulturom u Srbiji danas? Pa, to je teško. Trebalo bi da nađu i neki zanat uz to. Mislim, neki ozbiljan zanat od kojeg će živjeti, jer ja ne verujem da ću se čak i sa ovim Nobelovcem Krasnohorkajem, sa našim izdavačima,
usrećiti, odnosno ne vjerujem da ću se obogatiti. Daj Bože da grešim, ali da me prijatno iznenade, ali mislim da neću. Dakle, od prevodilaštva golog se ne može živeti, može se živeti od simultanog prevođenja. I savjet je, dakle, taj da rade ono što vole, ali da je razmišljaju malo i pragmatično. Znači, da pokušaju da imaju bar dve struke. Tako ja, ono što radim na fakultetu, sve do ovog leta smo dobijali regularnu platu, kao što znamo, uvijek može se desi neka iznenađenja, ali ne može se računati na to da će samo od prevođenja, samo od pisanja moći da se plate račune. Hvala što ste izdvojili vreme. Nema na čemu.